Morbili, o котрих нешка слово, не стретализме у новшим чаше, бо тота хорота у остатніх деценијох була потполно поциснута. To virusna horota kotra kontagiozna. To znači, že še oberu 90 або 95% ľudze, kotri pridu do kontaktu zo schoru osobu, keď nje maju odvitujući imunitet. Jedina zaštita protiv morbiloh to MMR vakcina. Рахуєш, že starší osoby, znači to tí, co rodzení do 71. roku, menej vecej skoro všetky preležali osýpky. Хто з векшимах, хто з меншимах, хто без комплікаціях. І že to tí osoby majú tak volaný prírodný imunitet, ktorý oni u stvari zarobili s tým, že priležali sami osýpky. Druga forma prirodného imunitetu, znači, že dahto má taký mocný imunitet, že nedostane osýpky, ne postoji. За teraz u Vrbaše nemáme prijavený slučaj morbiloh. Za jedni slučaj sme podumali, že to osýpky, ale to nebola to ta chorota. Mi u opštini Verbas máme odličnu pediatrínu i epidemiologijnu službu, a rodičiše odvolovali i vakcinovali deci. Oblapenost zo vakcinaciju bar zveljka, ale prihodza i ľudze z boku, taše i u nas u Vrbaše možu sluči z morbili. Zdravstveni robotniki apeluju na rodičoh, že bi vakcinovali svoje deci od morbiloh, že bi nje prišlo do epidemije.